ezoshanela indaba eyingozi. Ezotshela imbuzi from today on, angisophinda ngihlambe igazi lomuntu. Sefikile konkanela. Hallelujah. Engathi ngiyambona. Owesifazane ebhizi eshanela. Ethi ngempela usemhlabeni ufela. Esilike usokuhlanza. Okusenhliziyweni. Okusenhliziyweni. Siyoba mhlophe. Zostańczo ubani na. Uklinani ukusanela. Bathi bengena ababekho namaBhayibheli ubonakala umlinde. Bathi befakaza ngapha nangapha ukuthi akangizofakaza yini kwenzenja ngisafuna ukushanela. Suke namalila kwakho nezilisa kwakho nemisindo yakwakho uzoblessa abantu abaphakamisa izandla uvuke entandweni yakho. Iyashanelwa bazalwa untombi iyashanela, insizwa iyashanela, ubaba uyashanela. Indoda ihlala phansi nonkosikazi wayo. Inkosikazi wayo yini bakutshale ngime kancane phansi. Ngithi ake ngikhulu ake silungise ake ngishanele. Ngoba khona umndeni ekutholakala kungashanelwa abazalwane. Ngangeke ngikhulume ngiqede. Ungabona lokunahlala nibabili nje indaba isenganishaneli bazalwane. Emva kokushanela kwababili nabahlobo rejoice with me. Ngoba sengishanele. Sengifikile ePhasika. Are you ready for ePhasika bazalwane? Njani kodwa mfisi? Angibonge igama lenkosi. Amen. Angazi mina namhlanje bazalwane mina mamlo mengishanele ngishifu. Ngishifu. Ngoba khona insizwa zakhe kuyokuphi ukubona lelibuko livela kuSathane. Ma ungashalele bizo lokuhlezi nje kanje. Angisacela ukushanela. Hayi isathane yongelela iphuphe isimanga. Ngokuzophila phela sebenza izinto ezenziwa abantu abangakhokhwa. Eziningi izinto ziqala ngawo amaphupho lawo. Sengibuyele esifundweni kodwa iyakubika lezo kushaya. Singathi ngiyambona lesifazane. Phakamisayo. Ano bazalwane kulezinto beziyangena kuyakhulwa into. Iyalinganiswa bazalwane iyalinganiswa. Umuntu uzakhipha ngiyayibona kulonyaka ngiyashintsha lokhu ngifuna bangibone kahle. Yephasikeni bazalwane nojeqe bakhona. Kodwa injani inhliziyo? Sinenini ukushalela. Mina ngiyabukisa le ntombazana. Niyazi khona bazongena bengakhulumisani, baphume bengakhulumisani ephasikeni bazalwane. Khona bangazoqawulana khona ephasikeni ngoba kushaneliwe bazalwane. Khona bathi mfowethu izabodara kuthi njani inhliziyo athi manje ubabusisiwe abanenhliziyo enjani bazalwane. Ihlanzekile. Ngahlanzeka yini ngashanelwa bazalwane. Kanti lithini iBhayibheli uma lithi uma sithi sinasono siyayikhohlisa. Kodwa uma sivuma sitamela. Thembekile ulungile. Utasithethelele. Zaka 28:17 into ofisa isipambeko ngeke aphumele kodwa ushanelayo. Uyothola umusa kuNkulunkulu. Kelizwe ngibingelela ngalo ngani. Angiphinda, are you ready for iPhasika? Are you ready for iPhasika? Kodwa usiyoshanela.
uhlale uma uthi uke uyiqoqe ingane zakho abantu abasebenzela ukushadela lana ngiyangilimaza nami lana ngiyangilimaza bantu abangeke siye ebhasikeni sebenzela ukushadela esibuyele esifundweni la profeta lungakabi la bakhona lungakabi la qala Exodus 12:13 igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini ningehlelwa yisifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe makwenzeka ngidlula ngibona igazi yaqala ebasika yaqala igazi yethola badabula yaqala igazi endisini elandela ukuthi lokhu suke senolubhubha ngaso sonke isikhathi bewazi ukuthi namhlanje kuyiphasika kuqala lele lethu ngoba kukhona iphasika labajuda kukhona elethu bazalwane lenikwazi lokho kalikho 1 Corinthians 5:7 lelethu le elinguKristu lelethu le lithi iBhayibheli chithani ivumele njani lithi ngokuba lelinguKristu sesihlatshwe lelethu ake libuke ku-Isaya bazalwane gijimani nami ku-Isaya 5 verse 3 verse 3 kubuya ku-5 siqale ku-verse 4 wabonayo wasifela kepha yayithwala izifo zethu yabetshatha ubuhlungu bethu thina sasicabanga ukuthi uJesisile ushawe uNkulunkulu ihlushile yebo yalinyazwa ngenxa yey'phambeko zethu yashaya ngenxa yobubi isijeziso sasiphezuwayo ukuze thina sibe nokuthula nangemvimbo yayo siphilisiwe thina bakhulunywa ngani iphasika bazalwane lele lethu eprofeti u-Isaya nanto-ke sekugcwaliseka Luka 23 verse 44 kuya 46 nasekugcwaliseka ingakathi it is finished wayesho ukuthi sekuphelile sekugcwalisekile uLuka 23:44 kuya 46 lele lethu hayi lelaqala leliyana bazalwane laliprofeti lalele lethu welenzeka Fortunately, kwenzeka ngosuku olulodwa umulandeli imlando kwathi lishaka leli lalisaka leli langempela ngoba leli levela ngempela akuthiwa livela liwuntu likaThixo elisusa izono zethu leli Luka 23:44
Ngoba siyaphelela ephasike lila sikuba khona siselebrate uJohn ila sinelethi iphasika silibona khona ngamehlo ila silibona khona ngamehlo sibona uthando kaNkulunkulu silibona ngamehlo uthando kaNkulunkulu ngiyabona nje masakho sithi John 3:16 uNkulunkulu walithanda izwe kangaka but uJobe ephasike sisuke sibona kwenziwa practical sibona uNkulunkulu ethanda iphasika. Number 3 iphasika liyalungiselela. Ngiyabatabukela abafikeleli ngoba abanjwanga le ndaba yokuhlala makiwe ephasikweni khona into eyishlalelwayo la sibona lithi iBhayibheli uyabathuma uJesu uthi ngizomfica lo ethwele imbiza bese niyamlandela bese niyambuza ukuthi liphi ikamelo leli kamelo liphezulu engizodlela kulona iphasika but manifika kuleli kamelo mfike nilenze njani bazalwane nilungise bazalwane liyalungiselela iphasika hayi ngojesu lezibeko kuphela kodwa liyalungiselelwa nangekamelo eliphezulu ayekhona amanye amakamelo kodwa wafuna ikamelo eliphezulu ngoba khona izinto ayifuna ukuthi liyalungiselela iphasika angazi ukuthi senginibuze kangaki ukuthi are you ready now for iphasika ngiyezwa mina uyavuma ukuthi uready ngoba ngitshela ngale joyinele ngalapha ku-drop noma lo mswenko mina ngibuza ukuthi uready linjani ikamelo eliphezulu apha room yakho la kulezi zinto zonke khona iyalungiselela iphasika. Number 4 liyakhulekela iphasika. Iphasika liyakhulekela. Angazi kwabakhulekela ngoba la madoda ayihamba nawo wayewaphezulu wakudlala mdami nakusawuthanda engqondweni yakhe wayitshela ukuthi njengoba ethanda nawo ayathanda Andalela uyitshela yena ukuthi as much as ethanda nawo ayathanda udlala ngesikhathi bazalwa nakhwisa amadoda akhupha ubuthobo yena uKristu uyathanda bona amadoda akhupha ubuthobo phasika liyathandazelwa abazalwane iphasika ngicela ukufundisa la ngikhumbula kahle ngoJohana sake sakhuluma nge-hour of prayer iphasika liyayidinga i-hour of prayer bazalwane mingakanani imihlangano ehlalile kula masonto kuthiwa sicela ibandla lihlale ngoba kuzokhulunywa ngeyimali what about prayer kuzokhulunywa nge-transport what about prayer ngapha ngakithi bakunzibande kuneyinkonzo manje ekuthiwa ama-pre-Passover la zikhetha khona abafundisi noma abashumayeli abadumile bayokhudelana baba ngamazwi ayisikhombisa ezifakwe iteluna nje lebazana nomunye afike nesiteshini yakhe uzwa kube seshumayela ekelo isukumiwe ngenyawo hayibo what about prayer ayikho imthandazo yokuthandazela iphasika bazalwane khona inkonzo ezenziwayo kuyobukiswa kuze kushiwo ukuthi elizwi lesikhombisa lizobe lenzoba elesithupha lenzoba what about prayer uJesu bengekhuleke intombi awaleli just 1 hour ngithandazela iphasika ngoba iphasika liyathandazelwa bazalwane sasa ndio wamenya masoto kuzobe makongo bazalwane sobe khuluma ngephasika sazo kodwa umnikazi wephasika wayethanda kodwa kusasa kuzothanda bengelinde just 1 hour bengelinde noma i-hour
ngokuba ngikhaphela usesondela uJesu iphasika walungisela emthandazweni awikho why ufike usikhulele number 5 ngoba nosathane sukephi benazini ukuthi kuleya apha isifike sefena beprepare ipasika sathane wayo through Judas Iscariot wayikhona pha nakule mhlangano engikhuluma ngawo kusasho uzobe khona usathane akekho umuntu bazalwane oyidlapha njengosathane wake wangena khala katha emhlanganweni wakwathi uNkulunkulu uphuma abantu ngiphume emhlabeni wathi ufunana ngoba ubiziwe sathane akabizwa bazalwane idinga ukuthi bazalwane usathane ngeke nibone indoda efaka impondo nenomsila cha indoda ezobe ifaka ishuthi mhlawumbe izobe ifaka ukhona lo njengami kodwa enhlizweni nomuvu ukuthi ngingomnika mangase ngimkhaphele sathane alifuni number 6 ngicela simfunde babekho nababezobuka khona bayelubukwa khona bayobuka ephasika lalela kahle mayifundela umntwana lithile iBhayibheli la baba bekhona kodwa bekude kodwa bekhona kodwa bekude kodwa bekhona kodwa bekude kodwa bekhona haya ningizwa bazalwane funda khona lapho besifazana abaningi ngeke kanti ephasikeni khona abantu abayobukela nje bazalwane ukuthi nangulonya usafake le nto ayigqoke ngonyaka odlule usacula semchorus seza ukuthi indoda imlahlele sobonzo behamba nobani sobe kukhona intatheli bazalwane uthi wona ntombi babekhona bebukele bekuhle iyangicaka le nto eshwele engane bazalwane ithi babekhona niswele kodwa futhi yona ithi babekhona kodwa babekhona kwakuthiwa makuthiwa abantu abangena ezidlweni senkosi nabo bangene yes present but not available yes but present khuluma namba zalo uma kuthiwa sibambene laphana eMadrida noma eFNB so kukhona inhlobo ezimbili zabantu khona abantu abashaya ibhola egroundini bese kukhona abahlela babukela wobani abakhulumayo lapha kakhulu laba abakhashela ibhola nababukela abazalwane yilaba ababukela luyathi lipheke iphasika nje uyobe complain ngamasaladi athi mina ngibonanga kahle masaladi bazalwane ney'ntwana mina inyama ngiyitholanga inyama thina sikalanga laseklasile ukhona kodwa ukhona kodwa ukude uzobukela into eyasiza indoda yakho ukuthi zifakaze mawufunda kahle kuma kuthiwa yaqonda yathi mayisiqonde na esiphela bona bazoba nehle lokuba sephasikeni kodwa bangaqondani baphume bechuma befundisa ibali bathi izwile inkosi malanga hayi yezwakala iphume eBhayibheli funda warabathi bekhona kodwa bengekho iphasika siyofunda ukuthetha mayiqala isikwendo uthi baba
eqala mase uvala ukuthi baba esandleni sakho noleli igama ethi baba livela kabili ngoba lapho kwenda uthethelwa kahlongo kodwa la uthi baba bathethelele mase eqoqa baba esandleni sakho bangakanani abantu abazobebela abazalwa kodwa kunomama ezala la unephaseke nakakhulumisani noma kodwa ekhaya ukodwa umakoti upheka yedwa uma upheka yedwa kodwa esontweni mazalwane masebengene kwijoyini ngaphindi sehlale naye 10 years le ndaba ethi baba bathethelela isebenzi kuye ngayisebenzi kuye mangaka amaphasikeya kuthiwe baba bathethelele uyabuye ekhaya uphe kukodwana wakhe soma baba athi hayi kade ngamthethelela kodwa ngithi ngeke ngize ngidlule kulena kodwa kumthethelela nathi kodwa hayi ya abanye abantu bazalwane bomama bakude kuthethelele kodwa ubona ngoba ungasumthinde manje uzokutshela ngo2017 athi kade lento mayibona 2020 wakho ke bakubona akathethelela iphasika lizosifundisa ukuthethelela abazalwane iphasika then the next thing uma sesithethelelile abazalwane bese iphasika lihlanganisa umndeni selithi mama beka nansi indodana yakho indodana salusumthethelela mthathe manje bheka nangu nyo emva kwentethelelo bazalwane siyabuyisana that's what iphasika for bazalwane bangaka bazofika behlukene baphindele emuva behlukene banye bazobe behlukene nangeyimoto amuke ekhaya lodwa omunye uhamba ngetekisi omunye uhamba ngebhasi omunye uhamba nabazalwane akubekwana kodwa ngine phakathi ejoyiningi yesonto mama beka nayo indodana beka unyuka from that day wamthatha wahlala naye bazalwane ivangeli liqala ekhaya angikhathali noma ungavutha kanjani esontweni kodwa ivangeli liqala ekhaya mabebeka nayo liqala ekhaya ivangeli bazalwane athi uPawuli ophakathi umuzi wakhe nabantwana bakhe bemqobela bangakanani abazobe behamba bodwa ingane beyishiye emashibhini beyishiye emajoyintini bazalwane bangakanani abazobe behamba bodwa kodwa lapha yathi ukuthi Jesu mama nami indodana eshibhini landi indodakazi wayikosha ngoba ikhulelwe baluma-3 yakhulelwe wayikosha wanikela ngayo kodwa uphinde uyashumayela esontweni mhlawumbe ufake ngishezilamasayisibongisa kodwa mame nansi indodakazi emkhiphikweni mame beka nayo indodana phasika lizohlanganisa imindeni Baba,
ilenga enti. Uma ngelinye ilanga ungahlala phansi nobabuncube uthi babuncube kulo 44 years ukuyiministra, yini eyodwa ebuhlungu oyaziyo ebuhlungu wake wahlangana nayo ongayifise ey'ntweni zonke? You know yini engakutshela yona? Ayikho into ebuhlungu nje okuzwa ukuthi ngathi uNkulunkulu ukushiyile. Bazalwane kubuhlungu bazalwane, uthi uyathandaza kube ngathi iy'ndonga ziyakuhleka. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ngathi ushiyile uNkulunkulu. Ayikho bazalwane, ayikho. Bathi uJavile ethandaza sehlala kungabi kude ngoba lapho sizayo. Ayikho into ebuhlungu ma abantu abathembile bevala amafoni, bavala iminyango babonusa umbongo ukuthi ubekhona. Zithi ingane uthe uma asizakekho, zithi impilo uthe uma asizakekho ngoba usumthwalo wabanye abantu. Angimfiseli bazalwane, angimfiseli, ngiyakubongela uma ungakaze ufike emathestini wonke. Ayikho ithest engabe ngayizwe ebuhlungu njengokuze uNkulunkulu ngathi ukushiye. Ingakho Eloi, 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 uNkulunkulu wami, hayi ngoba wamshiyile bazalwane, isimo ayibhekene naso zasezimsindi isono zethu. Waseyibuza ukuthi ngabe lo muntu ongithatha kangaka akwenza kanjani, but wayefundisela ngako mamemele wathi ngomile umele umphefumulo. Hayi ngiyakubonga ma ungakazi ukuzwa ukushiwo, ngiyakubonga, 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 ngiyakubonga. Uyabona mama sizofika lenkonzo esezokushiya, hayi ukuthi isuke kushiya, kodwa bakuthi khona abantu abaqhelisa okanye bathembile abaqhelisa. Uyabona labaqala baqala ukuqhelisa bephelile bazalwane, wayikhelisa yazelula yakala oyisefuna khona isikhathi la uNkulunkulu ezoqhelisa khona abantu esedinga wena abesekunikeza i-distance ukuze umemeze uthi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami mshiyela, mshiyela. Abantu babaleka, abantu basekukubi bazalwane, kodwa uNkulunkulu awuthanda isililo ngoba uNkulunkulu ngeke akulahle not possible. God in life there are times like okunye mawusubhekene usubhekene nezi and ufila kanjani umuntu okumthembile 100%. Thola ukuthi uyena osekushitshe bona ngakunkulunkulu uthela kwakukhuluka bebe njalo uma elicaleni inyanga yakhe akushiya ukhomasi uthi wayazi kahle ukuthi basedikwa unecala noma ikathanda ukuhamba khona uthi ngasengaqedi abantu uthi ufuna uthi yaziwa umhlaba wonke ngena ngaba necala elinzima kakhulu ngabona ukuthi yabona la ngeke kufanele ngihamba yobona inyanga yami eshabe ukhomasi uthi ngahamba bathi mangise ebhasini ngabona lapho emzini wenyanga kunetende khulu abantu bengena be ngathi mangibuka ngesandla somuntu ngabona kunamadoda ahamba uthi kodwa ngathi hayi ngeke inyanga yami ngeke ngeke uthi ngahlangana nomama ngathi webomama ngicela ukuza kwenzekani lapha bathi umama inyanga enkulu elithumile kungcwatshwa yona namhlanje elithumile uthi ngake ngama ngangathi ngamaqhubeke noma kuphumele ukuthi ngicabangicala umuntu
umuntu ebengimthembile akasekho ngoba lithi iBhayibheli uqale lisuku uzothemba kwakho lelilolu doko ncike ngalo liyowa ngelila. I'm telling you, mhlawumbe sobe singasekho sonke usuthi uNkulunkulu wami but it will be there ngaleso sikhathi. Here is the time now. Ngijika ngabuyele emuva. Ngathi ngifika nasekhaya ngabona emdibeni semdeni kade ngibona futhi kodwa kuleli tende kwakunendoda eshumayelayo ethi mina nonke ngithathile ngithindo ubhalo futhi nami ngayinikeza ngakasikwele isikwebo sami kwadlula namhlanje ngihambe ngishumayela ngitshela bona ukuthi yena bona manje sini masesi mosi atina mita agaga aka uthi bayekhala uthi thina silango okwamacala uthi lo akenza uthi ngona simini thana yenawo uthi usunkulu mawufike embuzo uzoba nawe the door is still open. It's still open. The door is still open for you. Buya lekhawu upside down. The door is still open. Uma kusesuwase wavala unyango kuyobe sekudlile kwathi namhlanje uzoba nawe eparadise. Uma sithi asinasono kodwa masivu sithi usunkulu shane uyothi namhlanje bona usefike sepasigeni sengeso beba behlabele ingoma yosi benga makuyokwenza
Amasiko alingafani namanye amasiko. Ele eselihlatshiwe ele athi-ke bani wami athi sibhekile uKristu umqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu. Kuba bengisetendeni bese ngizobuza ngithi ubhekile. Ngizawubuza umakhelwane ukuthi ubhekile. Mhlawumbe ubheke konje eKristu. Mhlawumbe ubheke amasaladi ubheke. Ezinye iy'ngqamu ziphathekile zibhekisho sephasike. Sobe inkosi yesonto ikhawulwa ngapha nangapha. Odisinoda bakumnikelo. Sibhekile uKristu umqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu ubheke. Mina ngakhuluma kusonilanga. Ngakhuluma kusonilanga. I wish you ngathi uNkulunkulu anganibusisa bazaniye kahle endleleni. Kodwa kulonyaka awuvula inhliziyo awuvula ingqondo kulonyaka. Bandilo nje ekwanele nanamhlanje usalami. Awuqondane naye kuleli phasi. Ake ume nje uqondane naye. Stop indaba yokubukela. Gotta be committed. Iba ingxenye. Nangu umbuzo wesikhulu lesilandelayo. Ungani kufanele isikole ngesikhathi? Nake nayibuza. Nike niqaphele yini ukuthi umphathi wala ekhaya njalo mayelana. Nike niqaphele yini. Bazalwane ukaguqa yedwa sibi-conference yamabhishobhu efayida ugcwele nje kwami. Kabele Namhlanje lo muntu ungabe ngathi wenza into engasiwa nento engakazi sibe khona. Point number 1, Amahubo 95 verse 6. Amahubo 95 verse 6. Mhlawumbe uyile iBhayibheli lasethe ukuthi Wozani masikhuleke, sikhothame siduke phambi kukaJehova, umenzi wethu. sengiqedile. Kusho iBhayibheli bazalwane, lelo liphethe zonke izinto. Lithi kudinga kube khona isikhathi la nizobuza nizokhotha niguqe phambi kaNkulunkulu. Mina-ke ngiyangixaka-ke nina abantu baphesheya kothukela ngoba nigude ekuguqeleni iy'thombe kodwa nakikho kude ekuguqeleni uNkulunkulu. La kaZulu phesheya kothukela umuntu umakoti ekhuluma noyisezala uyaguqa thobe phambi kwakhe. Ngingazike manje la phesheya kothukela mawuqeda ukuwela nje ngabe ngathi mina kunezinto eziworawundi eneminyango emincane ekuthiwa yindlu yomnumzane la umnumzane ethandaza khona. Mayengena umnumzane kule ndlu ufike enze njani bazalwane? Ayikhulumani kanjalo. Ngeke asakhuluma ishisa ipepe engenayo. Ngeke mayefika lapha kuyamphoqa ukuthi uyakomdala umuntu akholelwa ukuthi abese waphatha wakhopha bazalwane. Wozani? Amahubo 5 verse 7. Usho wena ncane mawungena ukuthi abanye bakhumula ngisho icathi mabengena
futhi ngeke ungene ugqoke ivesi noma isilindi awuphinde ncika kepha mina ngiyawungena mina ngibuka abantu bengena uyingcwele baba Uyingcwele, uyingcwele baba, uyingcwele, uyingcwele baba, uyingcwele, uyingcwele baba, uyingcwele. eshangena kuwe uba khona la kuthiwa ungena ngenhlonipho Kepha mina ngiyakungena yakho ubuningi bomsa wakho sami ibhekene nendawo yakho. hayi bazalwane kodwa niyayizwa le nto bazalwane cha ngitsheleni bazalwane ngithatha amaphepha ngiphindele eThekwini ikhona into edlula le ma ungena ngokhoda nawe ukhothama uvele usho ukhothama ngehlonipho ngiyangena ngikhothame ngenhlonipho ngoba iyona ndlela la indlela le esimncenga ngayo uJehova Exodus 34 verse 8 uMoses wayencenga uJehova uMoses washesha wakhothama emhlabathini wakhuleka qhubeka wathi Nkosi uma ngivumele umuse emehlweni akho inkosi mayihambe phakathi kwethu ngokuba bangabantu abantamo lukhulu usithethelele ububi bethu nokona kwethu isithabathe sibe yifa lakho uMoses uzoncenga uNkulunkulu uzomncenga ukuthi uNkulunkulu akahambe ephakathi kwethu hayi ake sisho bazalwane uNkulunkulu akahambe ephakathi kwethu asisho Mahambe phakathi kwethu. ngoba kuyenzeka bazalwane liqala iphasika ngolosihlanu uphume ngesonto kodwa uNkulunkulu engekho iy'moto zigcwele inceke bazalwane ukudla siyaduma la ngaphakathi alukho uhlobo le-instrument engekho kodwa uNkulunkulu engekho ngoba kancengwanga uNkulunkulu uma encenga uNkulunkulu kiwa phansi ngamadolo uma siwahlaba phansi ngedolo bazalwane wancenga uNkulunkulu bazalwane ngiyekeni mina ngikhulume yini ngoba singakafiki uJesu kungakafiki ukukhanya uma sikhuluma namadlozi sasiwancenga siphuqile bazalwane yaphelelaphi le nto ukuthi masekuwuNkulunkulu akasancema uNkulunkulu uma usuncema uNkulunkulu igcwele inkazimulo phakathi kwabo igcwele phakathi kwabo ilibizwa kahle lephathethe ephakathi kwabo ngoba khona bonke abantu abaninhlanga ukuthi uJehova bephakathi kwabo bazalwane khona eminye imizi bazalwane emakhaya kuthethelwa izinto ey'ngake ku-6 ekuyizona ey'kade umuzi khona umuzi baba la kufika indoda njalo kathathu ngonyaka izoshaya ikhonkwane ithathe 20,000 kuze kugade umuzi igcwele inkazimulo Can you feel him ephakathi kwenu bazalwane khona amabandla ngamundlovu esithi masingekho insimbi kuthiwe kuyabhora namhlanje asishethe sivale ikeyboard alikho ngoba khona ikeyboard uNkulunkulu abekho phakathi kwabo kepha sike nje ingakanani
imali esizoyispenda kwi-keyboard, kwi-instrument. Uyamncenga-ke uthi inkosi abasendle nale babeguqa sengisho abasendle ithi nina niyaqotha perspective ngelokhali ivukela ngempela. Hayi le nto namhlanje ama-2000 awubuke-ke into engayona yama-2000 nangu umuntu kwakuphuma umkhongi la kuyokwakhiwa umshado. Kwakuyokwakhiwa umshado wake wezwa kuthiwa kuphuma umkhongi kuyathandana. Nayi ndoda Genesis 24:23 kunenovesi 48 mesiyenzile wonke umsebenzi ndoda. Indoda yayisikhama yakhuleka uJehova yathi, makabongwe uJehova uNkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama, ongayekile ukwenza inkosi yami uSariyeli. uJehova ungiholile mina endleleni ezokumsindisa kwenu. Iyaphuma-ke indoda kwafika iphuma kahle kuthanda ziwe. bazalwane nomprofeti angeke ukhona abantu abangadlalazana bebedlala. Ngifuna ngithi 1 to 1 kuthanda akho khona abantu abangadlalazana bengathandazana. Mahubo 5 verse 3 ntombi yami abangawenzanga Mahubo 5 verse 3 ayenziwa ngasho njalo ngokudlula ngiyaphinda futhi athi Mahubo 5 Jehova ekuseni yalivyo zidala. nini ntombi yami ekuseni Ekuseni ngiyakufika kuyibi. ekuseni ngiyayithuta ekuseni namhlanje ubekile mina ngazi ukuthi abantu abangathishokela bathanda kabi ukubika babika yonke into babika yonke into but apart uyezwa hayi bekuyinto encane lesibika yini ukukayeza kodwa kuyabikwa ubone impinde bikwa hayi ntombi yami phinda ntombi phinda Jehova ekuseni yalivyo zidala. ekuseni ngiyalizwi lami Jehova Ekuseni ngiyakufika kuyibi. ekuseni ngiyayibika kuwena then I wait bese ngiyalinda. Ipoint yesibili kwakhiwa umshado lapha funda nevesi ka-48 bese ukhona lapha nakuGenesis 24 ufunde wona 26 ngesikhathi iphupho kuno 48 isiqedele isibongo 48 Ngakho cha, ngakhuleka kuJehova. Abonge uJehova uNkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama, obengithole endleleni elungileyo kuSara. Siyabonga Baba, Siyabonga Baba, siyabonga, siyabonga Baba, before ibonga yaqala enzenjani akhotha siyabonga
kusho ukuthi kubongeka kahle mawuphosela Kunesibusiso. idolo liphansi ukuphakamisisa ungcwele baba endleleni indoda isilala ama-entry ngenelela nkosi ngenelela sengenele mashida because the foundation was wrong from the beginning. Akazange atshele uNkulunkulu bantu abami bayenza umshado awukho umshado ku-Facebook umshado ulapha ngithi iBhayibheli uNkulunkulu engawakho umuzi ngeke iFacebook yenze lutho noma ungafaka isikhethe esingaka phezu kwamadolo ngeke kudle kwenze lutho lento ivela uNkulunkulu ithi iBhayibheli bantu abami izipho zonke ezinhle nezipheleleyo good and perfect good comes from God usuphuma abantu uzovela uyoshawudwa hayi kwakuyiqala la into esihluphayo bazala nesihluphayo ukuthi egcineni uyafuneka umfundisi ebekade engekho khona eqaleni masekushadwa wukho umshado ukuthi awukho umfundisi kodwa yena umfundisi akasabuzi ukuthi nani ke ngathandaza kwakhona eqaleni lento siyibona ku-24 icela siyibona ku-26 sibona indawo zombili uma icela ishona phansi kwamadolo noma isibonga ishona phansi kwamadolo leswafundisa ukuthi singene nobantu banenzi Mateyu 6:1 Mateyu 6 uMateyu 6 wena ukhuleka ngena ekamelweni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyinto osekusithekeni uyinto obone ekusithekeni muhle kakhulu lokuvuza muhle kakhulu lo mthando wamanje kakhulukazi uma usungena ekamelweni lakho usuvale senihleli nobabili uthi sengifile bewazi ukuthi into ibadala sempilo lapho uqhamuka na sesibili yabona umuntu amkhulu ngomthandazo bazalwa ube nehlane ekhaya yawazi amandla omthandazo yawazi wakazi ngomthandazo angazi ingaki ifunde sengiyibhalile about mama uthi ngiyabona nje baba ukuthi angikhulume ngokuhlelela kwebandla kwase kwacima kodwa mawuthi angikhulume ngomthandazo ngithunuka amanqeba mina bazalwa ninayo uMateyu 6:6 wathi ngesikhathi engikhuleka ngaso nomkami nabazukulu bami kodwa nginesikhathi la ngibashiya khona angizoshe ngibubula nangibubula khona sengenza uMateyu 6:6 bazalwa hayi bazalwane umthandazo the personal thing into yakho akuyona into yakho nomfazi wakho into yakho umuhane khuphuke yothandaza abomama asizi ukuthi wayelandelwa indoda ngemuva cha khona isikhathi okufuneka ukuyishiya indoda khona isikhathi ukuyishiya umama awukho umthandazo awuthandaza ukubona umfazi kanjena no this is personal umthandazo Ngangeni umthandazo into yakho ngathi kokudlule ngathi umthandazo bazalwane uyi-investment umthandazo une-waiting period
Mawusuku usuthandaza ngempela uyaphuma kubantu. Anisangizwa. Bantu umako ubani 635. Nani ikhulu. 135. Umako 135. Ufuthi. Ekuseni yamakakhulu. Wavuka. Wayindaweni yomhlaba. Ngifuna ananele igama kwakho. Personality ngiyakuthanda ukubona ukuthi bebengqinzi. Wavuka. Seleni. Kudeni ibuhlungu bazali ngoba niyaphuma niyabathanda izinyanga lomali lomali. Musa ngindoda bamthi bathi isazosukuma isuka ishuthi izophuma. Bamthi bantu iyangihlekisa misithi yakwabamanga. Iyo la nyamanga. Ba ungasuka la uzuye ushayo lundu yakwabamanga. Basho. Hayi bazalwane kahleni bazalwane. Ba ukhiphe nje 10,000 ukhiphela umuntu wathi ngathi amanga lento ayikhulumayo. Ngayithatha lo 10,000 ulethe la kunini wavuka waphuma bazalwane uyaphunywa maniwe emthandazweni sikhule kunenguqo sihlabelana sithi nginendawo yami yokuthandaza uthandazaphi wena wavuka waphuma noma esegetsemana waphuma washida lokho wayendaweni yayinsimbi waphuma kuyaphunywa maniwe emthandazweni. Bazalwane ngeke uthandaze ubhizi ubamba i-cellphone bakha ngeke uthandaze ubhizi ubuka i-TV ngeke uthandaze uvele ngekhanda ekubeni ngeke njalo lo kuyaphunywa makiwe emthandazweni. Intokazi yakamkhize yasembo yayiphuma njalo ekuseni intathakusa ngiyizithandaza ibizigama lami ngingemkhulakela umusa Nkosi. Namhlanje ngabo kimi la ngoba uma waphuma Phuma bami ekuseni aphuma amantombazane. Eyogingqitsha aphuma. Eyogingqitsha amantombazane omama baphuma emzini emakulela umfazi kulala yonke into. Qiniso nje ilelo. Mawumfazi phukula uphume. Uyokwenza uMateyu 6 verse 6. Ikroni. Lapha abantwana bakuzwele bonke bejabulile. Ingazi umuntu sigcwele isizweni. Basele bonke bawaphatha ngama. Ingxaka le ndawo yengane bayingamanje. Kodwa baba ngeke besakunaka nalokho. Idolo boma lahlala phezulu kwamanje. Ngoba inkazimulo yayisidlile. Engathi babethi yehla umlilo kaJehova usubonakalisa. Wehla umlilo bahlala phansi funda le landelayo. Izikholi be-2019. Yebo. uDavide wayekhuluma nebandla lonke. Wathi ake nibonge uJehova uNkulunkulu. Ya kanjani ntombi? Nambonga kanjani bazalwane bathi uJehova? Akotha. Yabona ukuba kwakuba umube noma kwakuwena umusuthi alibonga ibandla wazothi ibandla lonke aliphaka haleluya.
inhloko yebandla esikhundleni ukuthi iphakamisa izandla iye phambili ithi haleluya kuthiwa kwathi makuphikanga konke lavele lasho phansi lonke mama ungangeluli nje izama ziya lapho babizawa anye bengithi ngifuna liyaphatha ethi bengifuna lowo phansi kodwa nawo kongumahluko bathi ibandla laqala lalibonga kanjani lela namhlanje babagibela phezu kwey'tulo phela phakathi esontweni lisho man of the day of man of the moment ubaba phakathi esontweni kushawa amahweza bazalwane lela namhlanje indlu yabaphanga ncese bazalwane masikhulumele kodwa kukhuluma ngami nakhuluma bazalwane benazi ukuthi kuwe ephasikeni ukonto elizongena ngolwesihlanu ziphume ngesonto lingakaze nakanye nakanye even once phela nje kuzobe kubonga inkosi yesonto siyambonga uNkulunkulu ngoba uNsibande ubaba uNsibande sona baba uNsibande what about Jesus bazalwane what about Jesus what about Jesus bazalwane what about Jesus ngibonga ibandla laphansi lonke ngamadoda lathi akisibonge ngiphikise phela kuyi-program nje sesontweni lethu akukho nje la kuzobe kubongwa khona kuzobe kubonga indoda ngithini ukuthanda kuguqe kwandisa iy'nsuku eyokwazi ukuthi ukuthanda kwandisa khona abantu abafele singakafiki isikhathi sokuthi bafa abasheshe bafa ngoba phela lithi iBhayibheli hlonipha into nonyoko ukuthi iy'nsuku zakho zenzenjani so ungamhlonipha kanjani uyihlo semhlabeni ungakwazi ukuhlonipha uyihlo sezulu ngoba uthe uJesu athi baba uyihlo sezulu asifungenanga ukuthi yena indoda kwasethiwa isiya phela sephume igama liphuma phezulu ezulwini liphuma kumnikazi ophila konke laphuma igama kwathiwa kiphini umtshela siza sephuma yenze njani afunde wathi phinde Mungu sikumtshele ngizwile umkhuleko wakho ngibonile inyembezi zakho ngiyakuphilisa yes ulalelani baka ngiyonezezela 15 years more imfihlo yakhe yayini it was not ukukuvuluthile it was not abazalwane wathi mayitshela ukuthi kuyaphi lithi lelo bhayibheli elami nelakho lithi waphenduka ngoba yena wakhala kakhulu kuNkulunkulu wathi ungikhumbule Nkosi yami ehlabe phansi ngendoda lo mthandazo wamthinta uNkulunkulu ezezulwini
Ingathi uNkulunkulu wakhuluma noJesu noMoya Ngcwele wathi angikaze ngibone ukuyithoba okuyishi. Uyangicala nami bahluleke uNkulunkulu. Wathi tshela nje wamprofeti amtshele ukuthi no. Insuku sezandisiwe. Ngenxa yomuntu wabheka uNdonga wabathandayo. 15 years. 15 years more bazalwa. 15 years more. Ngizike wena uyaqhuma uyaphala futhi ube nekhompi. Awubheke uDonga manje. Awubheke uDonga manje. Angisho ukuthi ungaphala mama umsiza ngiyakuthi kodwa awubheke uDonga manje. Manje awubheke uDonga. Ngoba uphile uyaphala uyaphuma kodwa lokunciphile lokunciphile. Ngathi HIV yasala nawe. Awubheke uDonga manje. Awubheke uDonga kube kahle. Umfrayelo uNkulunkulu kaHezekiya ukuthi ngeke yini asakwenze bazalwane akwenza kuHezekiya. Awubheke uDonga. Angisho ukuthi wrong. Angisho ukuthi wrong uqhubeka ukwenze kodwa nginamthanda awubheke uDonga. There's something esodongeni. Kwangalona uDonga wakufambala saJesu. Awubheke uDonga manje. Khona izinto ezenzeka ngesikhathi indoda ibheke uDonga. Yo. Hezekiya wabheka uDonga. Daniel. Why is that? I want you to believe me. Daniel 6. Daniel 6. Ngicela ukufunde uma lelo ayibuka 3 times ngoba isisindo ayibhekene naso babalana kwamanje isathe ufaka kwakulingi namakube sayila isisindo engaka namakube selikuza the more the challenge into yaba ukufaka kube 3 inkinga ayibhekene nayo. Mina lento yakhe yangichaka wena ubhekene nenkanankana wena siyekile ukubhekene kwathi namhlanje kodwa TV lo hayi ubhekene nenkanankana kodwa ulala ngeTV kodwa ubhekene nenkanankana. uDaniel inkinga ebhekene nayo yamthofa ukuthi athandane 3 times a day. Namanje uyahluleka ukungiphendula mengithi ngosuku kangaki uyahluleka ngempela ukungiphendula ngoba kunzima kwena uspend 10 minutes noNkulunkulu kodwa mafonini kuze kuphele ethathu kuphela amadala kuphele kuvele lo mhlaba kodwa makufanele uye kuNkulunkulu othandaza esontweni 3 times a day. Nisangithanda bazalwane kakhulu kakhulu uyahleba ma 3 times a day ngenxa yenkinga yebhekene uNkulunkulu wethu singilosi yavala umlomo yenyama ngenxa yokuthi wayethanda 3 times a day wena ngiyadwela ngonyama ukuthi awuthanda
into ebuhlungu uzogcina usuthakatha wena manje akubuyele la qhamuka khona akubuyele la qhamuka khona ngoba usuyothandaza uzogcina usuthakatha ngempela hayi angibulali nami ngiyayivikela nami akho uyivikela uyathakatha uyathakatha 3 times a day hlele emadolweni indoda ngenxa inkinga eyayibhekene nayo asivaleni ngenza kwethu asivale ngegetsemane ukuthanda wena thanda wena ngikhumbula ngaphandle ke bakuthi amadoda umuntu osakhuluma ayokwenza lento akamuke awubonuke awuphume kwakho bakade manje engasavumelana kodwa umuntu ovumayo akaphume umhlayela omhlayela akuphe ngamadoda akhandaze uNkulunkulu akesikwenze simhloniphe kubeka nje bazana akesikhabe phansi ngedoda noma Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyakuthoba phambi kobuso bakho, siyakubonga, siyakudumisa ukuba Nkosi siphinde sithole isifundo esifana nalesi, isifundo sokuguqa. Kwangathi ngaba yilona loyo silalelayo Nkosi angaguqa, aguqela akukhothama ngoba uNkulunkulu udinga ukukhothanyela. Baba ongcwele, Baba olungileyo, siyabonga kakhulu ukuba kulesi sikole sifunde izinto ezinye zazo ezijule ngale ndlela. Siyabonga Nkosi ukuba sekhaya lezwi, siyabonga ukuba sentabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa. Sebenza-ke Nkosi ngendlela emangalisayo, kube yilona loyo othola lesi sifundiso kusukela namhlanje aguqe
azi ukuthi wena uNkulunkulu oguqelwayo, wena uNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni. Siyaguqa mongcwele, siyaguqa mfeli wethu, siyakhothama, sithi unguNkulunkulu. Ngaphandle kwakho Nkosi akezange abe khona uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Nangemva kwakho ngeke abe khona ngoba lekhe ngaphambi kwakho nangemva kwakho. Yiba nathi-ke Nkosi, yiba nathi uNkulunkulu wethu. Sisalungiselela lona iphasika, yiba phakathi kwethu. Ngoba ngaphandle kwakho Nkosi ngeke senze lutho. Uqobo wena Nkosi Jesu iphasika lethu. Siyabonga Kristu Jesu, siyabonga Nkosi enomusa ukuthi wakhetha ukusifela esiphambanweni, wakhetha ukwehla wadela injabulo ezulwini, wakhetha ukuguqa ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma noNkulunkulu Baba. Kungaba kanjani thina singaguqi na? Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga mongcwele, siyakubonga Dwala laphakade, siyakubonga uNkulunkulu nomusa, uthando sithande ngalo ukuba singafiki ekhaya ezulwini singazange siguqe, ngoba kuba buhlungu kube nzima ukuguqa. Kanti masiqala manje Nkosi siyazi impilo yethu ukuguqela. Nkosi singakakholwa siguqela amadlozi, siyaguqela abanye uNkulunkulu, kodwa usinike ithuba lokuguqela wena namhlanje. Ngenelela-ke Nkosi kulelo khaya nalelo khaya. Ngenelela Nkosi kulo mphefumulo nalo mphefumulo olalele manje. Usize ufunde ukuguqa, ngoba ngaphandle kokuguqa silutho. Siyabonga Nkosi, ukuguqa kusho ukunikela kuwena yonke into, kusho ukuthobeka. Siyakubonga Nkosi Jesu, siyakubonga mongcwele. Udumo lonke lungolwakho lukufanele, izikhathi zingakabikho namanje kuzelwe phakade. Wena Nkulunkulu ongebonwe, uhlale ekukhanyeni ongesondelwe kukho. Sithi udumo nenkazimulo nomandla kungokwakho, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Moya ongcwele, moya kaNkulunkulu, size ungilekelele, size Nkosi ngiphe ukuthobeka, ngisize Nkosi ngikulalele noma phi lapho ngisakhona ngiye. Ngisebenzise Nkosi nginikele uqobo lwami kuwe. Ngithi uNkulunkulu onomusa ngiyabonga ngevangeli wanginikeza lona. Ngiyabonga Nkosi ngezwi lokuphila wanginikeza lona. Ngisize ngilidlulisele kubantu ngingcwele, ngilidlulisele kubantu Nkosi nabo balithathe babe ngcwele. Siba amasosha alungele ukuhlangana nawe ekhaya ezulwini. Siyakubonga Nkosi Jesu, siyakubonga uNkulunkulu onomusa, siyakubonga Dwala laphakade. Sisize sime silwe lokhu kulokuhle, siliqede ibanga lethu, sikudini ukholo. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga uNkulunkulu onomusa. Dumo lonke lukufanele lungolwakho, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Sinikeza wena udumo, sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga mongcwele, siyakubonga, siyakubonga, siyakudumisa. Yiba nathi-ke kuleli phasika, yiba nathi kulo mkhuleko sisabheke ephasikeni, yiba nathi khona konke, ukhuluma uzambule. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.